And then some that say, Medidi fear amankwa tamaklu, a bedroom health tips, and a oceano, and a doctor amakudia, and a dim comoa. Wiki munina dyspepsia, and whom some not ye king. So won't say, ya, a dear been ben ye, ti dog cheche ye moon sebia, what say ya will be or funos hormono. Aha, be aware did you say, I don't know ye indigestion, I say, and digest ye jajin, sana dog abonnet offer. Ami ati nti se wo experience bi dia wadaroma wo tu ho anamo no waba me yahwe wankasa men conclude so wanya osa per doctor de okay dog na so yam akwaba ye na se pa na bibi wo ho a ekofa ba na nti so hwe de make nyina enema mienu pa na betimi de osa aba betim de gastritis ya ba betim de duodenitis ya ba na functional dyspepsia kura make kan wa se manu so betim duodenitis na o ka say de no no ya inflammation ya wo enso keto anum ya fla no duodenum there wo duodenum so sign mete duodenum yes nti no ya fla no duodenitis no enema mienu pa ya emo ba ya fla mo Helicobacter pylori ya manfo bebre nim se H pylori H pylori no ebetimi akofa enema mabo ne din a ebetimi de akoso disindigestion na dyspepsia symptoms nyina aba ana de tosumi enu wo ho a endro bi a ya yenom endro no ya na blofum ya fe no non steroidal anti-inflammatory drugs ya no mainly no ya na ya pain medications sa endro ni nyina so ebetimi akoso betimi akoso ulcer betimi akoso gastritis betimi akoso duodenitis then no ye de on prescribe one de working say bi am am de me pa akoto but say ya prescribe you prescribe you betimi akoso ayo entina ba bi how dey treat condition entina so okọ hospital ansa na doctor bema waduro no be ka say bi a aduro bi wo ho a ofa enyama ana say bi a wo ulcer ana say wo we se wo sa yade na doctor emma say do no obema painkiller foforo but say ebi a doctor na musa ana say wo so wanka na ye twira da bia ye twira ma amanfo mo sa koba be ka say doctor do de menuma na ama me yam ya enti sa enema mienu we pa enetade sa this enema ekoso dyspepsia H pylori ano no ye bacteria be ofiri na ba ye nipedie no omofa ye wo meli no ye janan mu no omowo enti yi aduane ana se nsu a enye neat janan na komu no enti so hwe Ghana hanoma wo hwe your population na emu be 40 to 70% ewo H pylori bi just nipa kakra bi na enya ho nsunsan so ya omoba hospital ma ye hu se wo mo ewo bi but the other one no the other one is pain medication and so amount for far but said them kan no fasting and so aduane die bia no ha ekoso yes obi wo honoma of fastia na yamia na ya na say we di aduane bia na akwa symptoms number omo ne ya more of omo functional dyspepsia no amekan wasem enti so hwe omo ayehwe omo ada bia omo ba pain ya omo eda fam ewuru said omo bewu ani omo ubehwe omo yam no na bibia ni ho ano no ye functional dyspepsia okay enti say ye complications na functional dyspepsia no emfa complication bi ema said the mekan sometimes a tissue so as a wo bewu enkoso ewu enkoso cancer enkoso ulcer the unya ne say ebema akoso your friend quality of life ekwan ya person wo tenase na wo lead life no ntimi enyesa aduane ya person wo die wo ntimi ndi no na ho but say dyspepsia no your peptic ulcer na de bae na say one hwe na say one treat ya ne de betumi abo wonso no num tokro ana wo yam tokro de friend perforation no betumi amo bridi nti ube unse na wo fi moja na ko toilet ya moja wo ma na say toilet na yetum ana say bia ebesi oyam no kwan ho ba bi ya friend obstruction nti didi abe unse na aduane no entimi enko ena say wanya nhwehwemu so ebi so ana ebe ye cancer ena wo yam ana say wo duodonum a ema wonya symptoms no nti eno so betimi ama wanya min cancer ana say cancer no ankasa so
ebetimi de saa symptoms no aba. Me sure say do so chenyam boa yemfa nwie yento no so no yenhwe treatment ne prevention edase. Dr. Amakudua na yete ne nka no nti ochena nyankopon ya adom asa kan ye ho sa bre ya simanum na yento yenkomo iso ade pa che yenkwa ho den wo ho a ebesehia.